Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji channel. Alhamdulillah ya. Kami ayeuna nuju ngonten lah baraya ya. Persiapan ngonten di Bukit Gunung Lagadar. Anu ketinggianna kurang lebih sabaraha hanya 18 sabaraha lah pokoknya. Kirang terang ya pokoknya. Alhamdulillahnya baraya. Pokoknya perbanyaklah rasa syukur. Insya Allah jika kita perbanyak rasa syukur, pasti Allah mudahkan, Allah lancarkan, berkah dan selalu lancar ya. Di pasar sore dina dinten Minggu anu ceria dan berbahagia. Wah, pokoknya mah orang teh kedah seueur bersyukur barayanya. Insya Allah pami orang ku sering-sering bersyukur. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan baraya. Ayeuna barayana kreo-kreona Kang Haji channel teh nuju di Bukit Gunung Lagadar baraya. Tuh, wah di Bukit Gunung Lagadar baraya. Nuju healing cenah. Bukan naonnya healing teh. Sahur Kang Uje mah healing teh penyembuhan baraya, sanes jalan-jalannya tuh. Wah, pematangan sawah Masya Allah pada barayanya. Aduh, tah ayeuna mah urang tepungan we ya Kang Haji channel sareng kreo-kreona baraya ya. Oh, Masya Allah barayanya. Ya, ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala teh. Urang teh kudu ku berbanyak rasa bersyukur baraya. Insya Allah pami urang ku sering-sering bersyukur mah pasti Allah ge dimudahkan, dilancarkan baraya. Eno orang gaskeun we tepungan Kang Haji channel. Ya, eno mah Kang Haji channel nuju santai baraya. Eno orang gaskeun we nya tinggal Kang Haji channel baraya. Tuh, wah alhamdulillah tah ya bos tuh. Bos di Majalengka ge aya baraya. Minggon mah biasa we amang ka dieu ya ka kebon Pakuan ya Kang Haji Bana pecoy. Tah ieu lalakon urang teh ieu. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Aduh. Nah, Haji dog di dinya Kang Haji. Iya, abi aya sambutan sakedik bade di lungsurkeun. Penyasok atuh. Indonesia merah darahku. Putih aduh. Lanjut kan naon putih tulangku. Kuning gigiku. Tulangku. Kuning gigiku. Bermaju dalam semangat Indonesia merah darahku, kuning untukku. Semal balik baraya. Semal balik ya aduh. Oh aduh. Kang Haji channelnya aduh. Ya nuju di mana Kang Haji? Ya nuju di daerah di puncak. Oh puncaknya. Puncak penuh aduh tuh Gunung Karang. Oh Gunung Karang. Sanes Gunung Lagadar. Waduh tuh barayanya di rantai baraya. Ono berkah lah. Gunung Karang. Alhamdulillah. Perbanyaklah rasa syukur, nikmati, syukuri dan jalani apa yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah pasti kalau kita sering-sering bersyukur, pasti Allah mudahkan, Allah lancarkan. Kami ayeuna nuju di Bukit Gunung Lagadar. Seperti biasa, ngonten lah pokoknya. Berkah dan selalu lancar jaya.